Naimbag na oras yu amin papagayam, adto'y manen ti programa tayo, Timek Liag Tutubo. Apakangagan iti kapanunutan, ken paganinawan dagiti agtutubo. Mangted adal ken inspirasyon. Kadita, hintay makadwa ti kabsat tayo. Formosa Di Caleng, Youth Coordinator, ti Diocese of Baguio. This song is entitled Magpasalamat. Yang pips intay salaan nga rod daytoy akanta ket mabalinyo nga sabayan. Ay, sayang. Ante nga mangagdekwan. Di kanta nga magpasalamat. But anyway, after siguro the opening prayer kat ipatukar to ni technical tayo entitled Magpasalamat ta napintas ko madayto nga mangagtayo nga kanta ta it is a very good song for the young people to dance iti daytoy nga kanta tayo. Actually daytoy nga kanta kat nabayagan nya. It is an old age kanta. But nga rod naimbag nga rabi kakabsat nga dumdumngeg iti radyo kan nagbuy-buya ti Facebook live inyan.
Sa baling espiritu ti agkurkurita tangarabi. Ngarod dati a programa ti ti agtutubo iti Diocese of Baguio Commission on Youth. Ngam sakbay tayo dawatan wenno sakbay tayo nga itultuloy dati a programa tayo ket entay rugian daytoy baban iti kararag. Ket ngarod intay dawatan iti tulong ti Espiritu Santo. Tapno babang kang kuana iturong na kan tarabayan na tayo iti panagdalyasat iti biag ken pamati. Kumararag tayo baban iti kantang nga Come Holy Spirit. Amin tayo ngarod itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. So, hello and good evening. Good morning tuloy. Ayan, so good evening kakabsat and welcome dito Timok ti Agtutubo Radio Program. So, kumusta kayo dita nga dumdungag when nagbuybuyay ti Facebook Live. Ngaron, intay manan padasan nga ipatukar dito ya kanta entitled Magpasalamat. Kata digiti young people nga dengdengeg wenno agbuybuya dita, entay sabayan iti sala daytoy nga kanta. Salamat na tayo sama-sama sa piling ng Diyos. Itaas at ikaway ang ating kamay, sumunod at sumayaw ang ating paa. Magpasalamat na tayo sama-sama sa piling ng Diyos. Sumayaw para kay Yahweh, sayawing sayaw. 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 Magpasalamat, purihin ang Panginoon.
sayaw ang ating paa. Magpasalamat na tayo, sama-sama sa piling ng Diyos. Itaas at ikaway ang ating kamay, sumunod at sumayaw ang ating paa. Magpasalamat na tayo, sama-sama sa piling ng Diyos. Sumayaw para kay Yahweh, sayawin sayaw. 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 Magpasalamat, purihin ang Panginoon. 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 Magpasalamat. So magpasalamat sa Panginoon. Wan nga so oray no niya ti mapaspasama ko no anya man iti circumstances nga ayan tayo wenno mapatpadasan tayo kat let us always be grateful or let us always look for something to be grateful for. Ayan. So, maran kakabsat, tasyak ni kabsat yaw for mo, sakat dawatak man nga agpamamu ti ading tayo nga kaduak itata nga rabii. Hello, kakabsat. Tapi John Paul. Sakat nagapuak ejay luakan. Ejay San Lorenzo Ruiz. Ejay ni and Father Paul Basilio ti parish priest ni Kaptan. Kuan may sakmat lang na youth often may mga sakristan hindi medyo sakristan lang kami ito tani at times Oho. Yes naman. no kailangan. Right. Mostly no makikita dak iti diocese Mhm. no adati events makikita dak lang dito igid-igid nga agalala ti pictures. Pictures. Tama. Kasi makita yung apa paikot dito. So di ay dati papay lang sinyat. And anyone nga kayat mo nga i-greet tatang rabii? Tatang rabi. Yes. Ay kadagijay ko kadagijay may baga nga umay ng may medyo agya ko kaasya ang babaw yung kwa girit ko man dagijay dagijay friends tayo Mhm. luwakan Mhm. dati do dagijay kakadwak kita nga very accommodating alone na ni Manu Rodel tapos si Alvin. Tapos, syempre, si Father Paul na pang-invite. Oh. Kasi na jadi ako mag-dating lang ko. Apakah yung bisita ko? Yan. So, thank you so much sa ading JP. Kat nga rod, iti dati programa tayo timag ti agtutubo kat may sa agundaway nga antay mga gan iti agdama a sitwasyon digiti agtutubo iti na duma-duma a lugar. Iso nga ada iti sharing wenno testimonyo digiti agtutubo iti Diocese ti Baguio. Kan dati a programa kat intay matlang mga gan digiti napipintas nga aramid digiti kakapsat nga agtutubo babaan iti panangibingay da iti kapadasan da nga makaited inspirasyon kadagiti dumdumngeg nang nangruna dagiti padami nga agtutubo.
Kat saan lang nga dagiti bukod a padas dagiti guest diti programa ti mangeg tayo no di kat patimat lang dagiti bukod a padas wenno kapanunutan wenno adal dagiti texters tayo or dagiti nag-comment ito'y Facebook live tayo. Kat nga rod manen kakabsat salamat kinyayo nga naayat nga ag-text ken salamat kinyayo nga naayat nga ag-comment to share your thoughts in answering or in sharing your thoughts iti topiko tayo tatta or iti topiko tayo every Tuesday. Kat gapo nga rod ta iti kaduan nga dumdumngag iti daytoy a programa kat dagiti parientes, uncle, dagiti auntie, dagiti lolo, lola, manong kon manang nga nakiasawan nga rod iti timog ti agtutubo program kat para iti amin saan lang nga para iti agtutubo. Kat da kayo nga dumdumngag wenno nagbubuy ti Facebook live nga agtutubo, adda baka di ti kayat yu nga idaton a concerns wenno issues yu? Is there something you want to be prayed for? Yeah. Ada ka di titulong nga kayat yu nga dawaten nang nangruna digiti agtutubo tayo? Yeah. Da baka di ti saludsud yu may panggap iti kasasaad yu tata? Yeah. Nya dagita namnamaan yu kakabsat. Kat mabalin yu i-text dagita dito'y a numero iti program tayo 0929 354 4760. Ulitok, 0929-354-4760. Para ka digitig buibuet ti Facebook live kat na ika-flash daytoy a numero tayo dita screen tayo. So manan para ka digitig dengdengag ti radyo, ulitak di numero iti programa tayo 0929-354-4760. Ket kakabsat daytoy a numero ket numero iti Timog ti Agtutubo radio program saan nga DCWT 540. Tada dagiti maris-receive nga text nga sungsumbatan niya di topiko iti agda mga program iti aldaw ket angko amuno apay nga maite-text kinyami niya. So DJ kakabsat. And before we proceed, shout out man kano kanda Alvin, Jess Mardon, kan Joaquim nga madama iti kakanda iti dinner. Sana all. Kumakain ng dinner ngayon. And of course, shout out mat lang kanda no sino digiti agbubuya tata kanda Ate Joanna ni Francisco Labora Jr., Miles Pukding, ken ni Camille Joyce, ni Cesar Lynn Lucio, ni Bridge Martin, ken ni Romelenia Calado Madayag. And of course, belated happy birthday Kabsat Sai. Iso nga dapat ada ka dito tagpapakan ka kumakinyami tata. Ket, di ba? Awan saor. And of course, today the Martin family, kat they are also celebrating the birthday of ni Tatang the Bridge Martin. Sorry, nalipatak na gan. Anya? Paul Martin. So, happy birthday po, Uncle Paul Martin. Ayan. So, hopefully, with those celebrating their special day today, kat you are all happy and you find blessed today nga aldaw. And, sino pa ticket mo nga shout out? Dagiti agpapa-shout out kita. Na po. Naibagan mat tinagan niya. Dama ng site. Dama ng bridge na nangibaga nga umayat. Tata. Yung hawan dagan dito. Tapos, ni karkaron ni Camille nga kuna na nga may samat nga umay. Yung hamat niya pa. Tanga na hanti na nga napayagan. Okay. Of course, kadigiti ko pa nga nabanggit dito. And of course, I would like to greet the Papadi Media San Jose, the Father Mario Tambik, and Father Serap, ni Father Lumanglang. And good evening to kani Sir Marion Francis Gomez, who is watching from Laguna. So, salamat. Apo iti dayta nga pa nag-support tayo iti daytoy a programa.
Kat idi napalabas a Martes last week nya kat iti topiko tayo kat daytoy. Sino kadi dagiti paborito yu as sa santos. Nya. Kan kas ano da kayo nga natulungan iti aspeto iti panagbiag yu. Nya. Who is or who are your favorite saints and how did they help you in the aspects of your life? So numalagip yung kakapsat katada digiti imbingbingay digiti shares tayo last week no sino digiti favorite saints daen na anya ba ti panagbiag na dito as santo kat how did this saint inspired them. And of course, naibingay mat lang last week no anya ti kayat na asawon iti santo wenno saint nya. And no kas ano iti proseso na daytoy. No kas ano nga proseso nga ma-declare iti maysa ah nasantuan nga tao nga nagbiag itoy tapno iti kasta katag ma-declare iso na nga santo. And pahabol shout out mo't lang kadigiti kakabsat tayo dita itogo na kapit-kapit lang kakabsat niya. Most especially kan na Dexter Tumuldan kan ni Wilbert Magastino nga ada ijay bakal. Katata tuluyan tayo ti part 2 na daytoy at topiko tayo di last Tuesday nya. Sino-sino mat kakabsat wenno sino dagiti paborito yu as santo wenno sa santos. Kan kas ano da kayo nga natulungan iti aspeto iti panagbiag. Who is your favorite or who are your favorite saint? Diba? And how did that saint inspire you or how did that saint help you in any aspect of your life? Kat kadigiti dumdumngag wenno nagbuy iti Facebook live mabalin tayo sumbatan wenno maibingay mat iti sarili tayo kapanunutan wenno pasama iti biag babaan iti panag-comment yu iti live stream ditoy Facebook page iti Diocese of Baguio kan mabalin yu mat lang nga i-text iti daytoy a numero ulitek 0929 354 4760. So who is or who are your favorite saint or saints? Yan. Kata naibingay mat lang last week nga dagitoy sa santos tayo kata they are also our patron saints for protection or guidance or in other aspects of our lives. So, kapsat dan ba iti napanunot mo or ada ba ti maibingay mo madamdama no sino iti paboritong nga santo and how did this saint help you or inspire you in any way? Ay, siyempre, manang. Ada ka nagnagan ko kay. Wow! Parang alam ko na kung sino. Alam ba natin kung sino? Maamuan Abangan dito. natin yan mamaya. Alright, so nga rod, speaking of saints, niya apay nga naging topic ko tayo iti maipanggap ti santo idi last week, gapo we celebrated the All Saints and All Souls Day. Na kat baban iti deta nga celebration kat na ipalagip kinya tayo nga inay-nayan tayo lata ko maiti kararag dagiti kakabsat tayo nga inmun una sa jay. And yan. So for me, no siya ti damagan yung kakabsat. Ada dati may sa santo tayo, nga ni Saint Pedro Calungsod. Kat for me, he is a inspiration to me as a young person, as a young Filipino person. Apay, tamay samad lang iso na nga agtutubo. Idi si bibag iso na kat he is also a young person like me who fulfilled his duties or who contributed his time, his talent in spreading the good news kadagiti kakabsat tayo sadyay adayo a limo. Kat ni Saint Pedro Calungsod, he was one of the young volunteers who joined the Spanish Jesuit missionaries who left the Philippines for the Ladrones Islands in the Western Pacific in 1668. And Pedro served there alongside his peers as a catechist and teacher of the faith. So nga
hands up mat inya thumbs up mat kadagiti katikista tayo nagserserbi para iti Diocese of Baguio. And of course, kadagiti teachers, wenno kadagiti educators tayo, tapno idi kasta kat mapatipker iti pamati dagiti estudyante nga anda sursuruan ijay eskwelahan. And despite of their life situation or the difficulties of their mission, katahaan latay sunanga na disdismaya nga agsuro, nyahan lata na disdismaya isuna nga agsubli dito'y Pilipinas gapugar iti kinarigat iti mission da ijay nga lugar. Delivery of supplies was irregular. The natural terrain and weather made the situation even harder. And one can imagine life among their dense jungles, steep cliffs, and storms. So, kasi iti apananda ijay nga lugar, ina ijay nga nasyon. Yang adayo pagpagnaanda tapos haan nga sementado iti inda pagpagnaan ngam ano sandaragrag sa kandalata nga dandanunan digiti tatao ijay gapu iti panag-ayat da kani Apo Dios. And gapu iti dayta nga panag-ayat da kani Apo Dios ket ragrag sa kandalata dati mission nga aramidon da. Ngam not long into their missionary experience, may sa a Chinese immigrant ket dinadaal na daytoy dinadaalan na da San Pedro Calungsod ken ni daytoy apadi nga kadkadwaan na ni Father Diego Luis de San Vitores nya. Ti inaramid na daytoy nga Chinese ket nag-aramid iso na ti chismis, nag-aramid iso na iti istorya, maipanggap iti daytoy nga holy water tanno usaran da kano daytoy holy water kadagiti agpabaptize ket ma-poison da kano nya. Ken kumkonforme pay nga panangdadaal ken da Pedro Calungsod ken ni Father Diego. Isu nga gapu iti daytoy ket na adamat dagiti namati iti daytoy a chismis nga agpayso ket nakaunget dagitoy elders inya nga kunkunada nga apay nga dayta gayam iti purpose wenno usar na DJ nga holy water mangpatay gayam iti tao inya. Isu nga gapu iti DJ nga madi a chismis ket Saint Pedro Calungsod and Father Diego Luis were martyred in that place. And that is why with this story, we are also reminded to pray for the souls of the missionaries who came here in our place. Katayong mat ikakararagan dagiti souls, dagiti missionaries ngayon may dito'y lugar tayo, taga po kadakwada, na ipamamo kinya tayo iti usto nga Diyos ket nasuruan tayo iti na Kristyanuan a pamati. Nasuruan tayo iti pamati Katoliko. And same with Saint Pedro Calungsod, digiti biag mat ati missionaries idi in may daditoy ket siguro kasya mata nagparigat damat nagnagnada nya ken niragragsak da lata nga apan nagbirok iti tattaw nga anda bunyagan niragragsak da nga nagbirok kadagiti tattaw nga apan da itidan iti katekismo tapno idi kasta ket maaddaan da iti daytoy nga kuna tayo pamati. And another saint nga kaslangay nga isumat iti nang ited iti inspiration although they are still not a saint, they are still in the stage of blessed ket ni Blessed Pier Giorgio Frassati. Ni Blessed Pier, he is also known as to be a patron for World Youth Day. So ni Blessed Pier ket maysa nga anak iti Baknang maysa so nga anak iti Baknang ket Ijeda, Italy. So tagat Italy ni Blessed Pier. Ni tatang na ket ada iti business ng newspaper. Iso nga his father is very influential in Italian politics and he has a say in the community or in their society. Ngam oray no kasta nga kabaknang iti daytoy nga pamilya ni Pier ket it did not stop him to be humble, it did not stop him to do things on his own way tapno di kasta ket maibingay namat daytoy a grasya nga naawat iti pamilya da kadagiti agkasapulan. Blessed Pier received daily communion as well. Later in life,
he would comment on this spiritual practice, relating it to living the social gospel, saying, Jesus pays me a visit every morning in Holy Communion, and I return the visit in the meager way I know how, by visiting the poor. His faith compelled him to attend to the needs of the poor, joining the Saint Vincent de Paul Society when he was just 17 years old. He desired to study mining engineering at university, telling a friend he desired to serve Christ better among the miners. Blessed Pierre gave all he had to the poor, saving his bus fare for the poor by running home. In every way imaginable, Pier Giorgio desired to emulate Christ completely, making a total gift of himself to others. While many left his hometown in the summers for vacation, he would remain behind, saying, "If everybody leaves Turin, Italy, who will take care of the poor?" He care His care of the poor and his work for peace have earned him the moniker Man of the Eight Beatitudes by Pope St. John Paul II. So, idi, no basbasaan tayo, no kikitaan tayo iti panagbiag ni Blessed Pierre idi niya kat may sa iso nangagpaiso nga anak iti baknang. Ngam, it did not make him to be someone arrogant. It did not make him to be someone boastful of the blessings that his family have. No, di kat it challenged him to be humble. It challenged him how to be of help to those people who are needing of medical needs, who are needing of accompaniment, or who are needing of food. Nya tapno di kas dakat agbyag da. Kat kas na ibagak tatay, at the age of 17, he joined or he volunteered at Saint Vincent de Paul Society. Tapno di kas dakat maalagaan wenno mapakan namat wenno maasikaso namat digiti poor ije ayanda. Nya tapno di kas dakat maibingay na nga rod iti grasya nga adda na iti grasya nga na-receive iti pamilya na. And with that, gapo iti dati nga panangaywan na kadagiti nakurapay pagapo iti panangaywan na kadagiti agsaksakit ket idi natay ni Blessed Pierre ket adu ti nagsangit adu dagiti tinulungan na nga nagparang nang ikarkararag para kanya na ket nakiktot di pamilya na ni apay sino dagiti nga tattao nga agsangsangit wenno mga ikarkararag para iti datoy nga anak may anatay niya nakiktot di pamilya da api sino digitoy nga tattao kat di gayam isoda dagi siya tattao nga tinultulungan na init iteda na iti financial help init iteda na iti anyaman nga kaya na nga ited tapno di kastakat maparagsak dikiti kakabsat na nga nakurapay. And gapo iti daytoy nga panag mismisa na inaldaw no gapo iti daytoy nga pinaka prayerful na it is a tool or it is a help to make him more compassionate kadagiti poorest of the poor sajay ayanda. Kan kaslamat lang kay ni Blessed Carlo Acutis niya. He is a millennial saint to be, but his being a fortunate member of a family did not stop him to help in any way. It did not stop him to bring closer himself to God. Baban iti panagmisa na, inaldaw, baban iti panag rosaryo na, baban iti panagkararag na inaldaw. Kat it is a challenge on my part niya to become a prayerful person wenno haan nga isadutan iti mang ikararag oray no basit lang nang nangro na iti panang ikararag iti rosaryo. No dagitoy nga mas ading ko pay ket si aayat da nga may ikararag iti rosaryo ket how much more pay nga tani siya nga manmanang dakat dapat kastoy akmat kuma nga dapat I love praying, dapat I give love in everything I do. Dapat in everything I do, I
remember God, or in everything I do, I make sure it glorifies our Father in heaven. Peso ata. Di ba? Diba? Mismo. Tama. Kat si kamat kapsat. Ada ba iti maibingay mo? Na patron saint? Yes. Ay, syempre. Adamat Naman. lang. Oray, dati dyan, kinanayin ko ang mga ijay iti youth gatherings. Hanak nga nakasagana. Katkas jay tatangam. At least adalang ti ma-share ko nga basit nga banag kini Saint Paul. Mhm. Ako, di ba? Kanagdagan ko. Jay, oray, jay kagudwa lang. John Paul. Yes. Ayun. Ni Saint Paul mati, share ko matata. Saint Paul the Apostle Mhm. or Saul. Tas jay. Adapi duwa nga banag na mai-share ko lang kanya na. Jay, travels tapos writings. Ti panag-amamu tayo kanya na, di ba? Or, iso na ti may isang contributor, ijay Bible. Mhm. Kan? Jay nagta-travel suna all throughout. Tapno agberbirok ti Gentiles nga i-convert na into into Christianism. Wen. Di ba? So, Jay umuna. Of course, unak Jay writings. Di ba? Nagsursurat suna. Which is, insursurat na dagajay am aming na experience na iti iti journeys na no si no nya ti letters na kadagijay parishioners ba? Wen. Parishioners dagijay or dagijay converts nga ko datan nag-convert. Tapos ti maibagak iti letters ket kala no kinya tayo no adang iti mapanuno tayo no agbasbasa tayo ti Bible makita tayo nga ada ti words nga ag-strike mo minsan kala Wen. biglang agwa kanya yo kuna nang matamaan ka kuna da in Yeah. short no no kas jay adang jay on my part no may share ko lang basit siya kat i-reflect ko nga apay nga kasto anya ti kastak iti biyag ko pasensya on ti Okay lang. nang itugot ti Bible kayo Wow. on Sige lang, no, sige lang. ngayon kasi jay adati mabasam tapos isurat mo ag-reflect ka i-reflect mo ijay life mo na anya ti inararamid mo kalakas to'y kasta no mayat ba datoy are you living as a good person according to the writings on the Bible kas Mhm. jay tapos kas jay iti panagsursurat mo ti reflections mo malay mo makabuo ka man lang ti libro True. kalaki ni kadagijay saints Parang diary, di ba? di ba kalaka diary tapos intunto malay mo dagijay reflections mo kat very beneficial para kadagijay umayton nga youth dagijay basbasa no ta syempre na experience mo data na isursurat mo kat no maka-relate da ijay insursurat mo ay makatulong kinya da very beneficial iso lang ti maibagak iti writings Mm-mm. of course tapos di pangduwa second and last awan di pangduwa kat jay travel di ba jay panag-amu tayo kani Saint Paul kat nagta-travel so na iti all throughout Galilee iso ba Mhm. Tanong? Eso tapos halang ba't kiti nga Galilee pinadas na nag-travel tapno nagberberok ti Gentiles ta iso ti mission na nga i-convert dagijay Gentiles pay umuna bago Jews iso ti mission na ta syempre medyo naawa na kadya Sige lang. yung di ay nagta-travel so na adat nag-share iso na nang share ti iti pamati na umayton manen ni Jesus Christ umayton iso nga agbaliw da ayusan da ti biag da ket iso mat lang ti ma-relate ko kanya yung ayut
since nahihilig tayo mat nga travel, di ba? True. Nahihilig tayo nga apan ti lugar-lugar. Pati siya, kunada nga ako, ala ko tsuro, syempre, kailangan nga ako, kailangan nga very, anya di word, DJ, kailangan nga productive. Mm. Kunada, kailangan nga productive jay travel mo. At least man lang, we relate it to Saint Paul nga tatanuapan tayo ti may sa lugar. Makishare tayo, makistorya tayo, kastoy kasta, tapos i-share tayo the word of God. Of course, tapno mat mayat iti ah, mayat iti kasasarita tayo kadagiti kakabsat tayo nga aday ti dadto mga lugar. Mm. Makisharing tayo kakasjay. Tapnohan lang at chismis ti Diba? pag-history. Siyempre, nag-travel ka lang. Rather nag-enjoy ka pa, you also made friends. The purpose na nag-enjoy travel. So nga, travel tayo man next time. Basta ibandak. Uwan nga mo Kung kasi balik normal na sa lahat. Wano, syempre, no, balik normal tayo, tatapay lang. Medyo, ag-ingat-ingat tayo iti panahon niya. So, di lang matkit diti maibagak iti travel scan writings. Iso lang ti ma-share ko pa lang nga nakita ko ni St. Paul. Iso nga iso na ti Ayer inspiration. inspiration. Kasi pati siya mat, siyempre, nahilig ang mat agsurat kan, nahilig ang travel kan. No, iso mat ti may kwayo, iso mat ti kay kaya't yung aramidan, why not do it? For the benefit of many. Kakaro dagiti youths nga medyo naikokwa Ano din? medyo word DJ. Digiti agtutubo nga Medyo naiawanan di pamati da kakas jay. Siyempre, share tayo iti words of God. I-share tayo oray pabasit-basit. Hanta yung pilitan, no? Madingam. Siyempre, i-share mo in a way nga very interactive, very friendly, tapno maala damat adjecate mo nga i-share. Kasi jay, in that way, mayakmat lang di image ti Christianism na i-share tayo. Kalaki ni St. Paul. Kat as of right now, isupay lang matkit dito ma-share ko kanyayo, kakabsat. Kat sige, tuloy tayo pa manang formos. yes Formosa. naman. Salamat. So ni Saint Paul na ichamba nga kanagnaganam. Ganun. Siyempre, How duwa pa did you kas ano nga na-discover isuna? Kasat nung na-discover, When? siyempre, ni St. Paul. When? Siyempre, nagbasa ako matitibing. Naks. Di nakadiscover na kat siyempre, iso na ti agtugtugis ka dagiti Christians, idi umuna. Nagana pa idi kat soul. When? Kat kita nyo, ti panagbalbaliw na, may samat lang di, sobra nga nagbaliw so na di kaskas na idi kat tinugtugis na dagiti Mamati. mamati. When? Tapos, adapay dagiti, siyempre, stone, batuan lang kakasikat, isuting kakas, ikokwa na, ipropromote na, ako, nagparang ni, apo tayo nga Jesus, kanya na, siyempre, Jason na nga, nagrugi nga agbaliw, nabulag so na, napanso na, nag-seek help so na kani, Matthew, Juan. Tapos, di ay tinultulungan da so na, igana nagbaliw. Tapos, itata iso nanti at share the word of God. Idi kapanawan na syempre. Kat iso kumati kinyata yung matlang oray no, anya man lang ti nurayhan na da tayo or dagiji makit tayo man, no makita tayo nga kalamadi ti aramid na dato nga tao. Kwan tultulungan tayo latata at dati tsansa na latang agbaliw data. Kalaki ni St. Paul. At paiso day Diba? takabsat. And so, to continue with our reflection, who is your favorite saint, or if not, who are the saints that inspires you in living out your faith, in living out your life? Tapno di kastakat
nasayat mat iti panagbiag tayo ditoy lubong. And to help us with our reflection, intay man denggan iti daytoy nga kanta entitled When the Saints. Kat daytoy kanta ni Sarah Groves, and I hope we pick up something or we are inspired through this song When the Saints. I want to be one of them. So sino mat kanya yung kakapsat iti kayat nang agbalin mat nga santo in the future. Ano agbalin nga santo no matay kayon to. Of course, lahat tayo dapat isukuma iti arapaan tayo, arapaapan tayo. Weno, lahat tayo dapat ayun ang ating pangarapin nga someday when we die, we will go to heaven to be with our Father, and someday
malagip danto dagiti nasayaat nga naaramid tayo idi sibibiyag tayo pa lang. And with this, pananglagip dagiti dagiti inaramid tayo nga nasayaat ket we hope nga naka-inspire mat daytoy kanyada tapno idi kasta ket tuladan damat or wan tuladan damat dagiti nga nasayat nga inaramid tayo. Kasla ni blessed akutis niya. Amoyo kadi kakabsat nga uray anak iso na ti baknang katada de ala ano de kuna tayo nga yaya inya ada ti tagasimpa iti kwarto na tagalaba iti murang na ngem iso na mas lang mismo iti mang isimsimpa iti kama na pagkabangon kan iso na mat lang manglinlinis iti kwarto na iso nga may ayatan mat daytoy nga tagalinis iti kwarto na ket gapo iti daytoy nga aramiden ni blessed akutis iti kwarto na ket na awis mat daytoy nga tagalinis na nga ni Raja Indonesia ay din Indian gamin iso nga medyo marigat narigat nga i-ano i-pronounce ni naga na ni Raja ket nag-decide iso na nga agpa-convert iti kina-Katoliko. So you see, there are things in simple acts ket tayo nga amo nga in our simple acts ket adagam iti may inspire tayo nga kabsat. Each person reflects the light of God. Kuna ni Carlo Acutis. Wen nga agpayso, ada din na idamag kinyami kita nyo man ti kaabayon no agrupo pa nga rupa ni Apo Diyos inya tano saan ket apay nga ta nya tano saan da nga makita iti rupa ni Apo Diyos kang kakat apay nga ta nya. So we are all called to radiate the love of God to everyone. And ni Blessed Acutis gapo iti panagmisa na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag na ket kuna na nga it is his highway to heaven because his dream is to be in heaven nya. His dream of to be in heaven iso nga iti amin nga aramidan na iti amin nga actions na ket he is very cautious of or he is very kind, he is very humble, he is very generous tapno iti kasta ket nasayat iti panang usar na iti biag nga inted ni Apo Diyos kanya na. And ti may sapay nga santo nga I admire or kitkitak iti panagbiag nakat ni Saint Elizabeth of the Trinity niya. So nakat may nga ubing very aduti dreams na ambisyosa and adamot lang iti temper na inya high-blooded nga kuna tayo nya nalakang ungat ngam after so na nga nag-receive iti first communion ket adati nagbalbaliwan basit kanya na. And of course with that amo tayo mat no ni siya for instant ket adamat iti kasta nga temperament ko inya nalaka nga makaunget and that is why I ask for the intercession of Saint Elizabeth of the Trinity nga sapay lako maket mababawasan mat iti daytoy nga high blood wenno iti daytoy nga madi nga temperament at nga ada kanyak. And before we proceed, shout out. Mhm. So dagitoy pa-shoutout man kanu kada Faith Elizabeth Alvarez. Good evening. Watching from Pampanga. Uy, adayo no? Hello, mga Pampangueños. Diba? Tapos kini Brian Galang of St. Paul II is Brian Galang's favorite saint ko na natoy. Amen. Amen. Tapos may samot ni Susan Gundran nga watching ka no. Agboy-boya. Kan dati may sapay. Pa-shoutout naman dyan. Kunan mat ni Itchan daw angan Cabradilla. Kan lastly, shout out Itchan haha Cabra from Kias. Kunani Agosto. Chinalpan agmayeng Agosto. Hello kada taga Kias dita. Ayan. So, once again, salamat iti dayta nga pa nag-support tayo iti daytoy programa. Thank you so much for supporting this radio program of the Commission on Youth. And from 7922, good eves po, greetings man kani Father Raimundo Sungyap, ta iso ti guest me idi first recollection
J. Saint Thomas. Thank you, Father. Kastamat kan kasi sa formosa na miss ko ti boses mo tata. Salamat kabsat paki-save mo ti number ko. Ayan. So, if you have any queries, kabsat Jordan from Bukod, kat mabalin mo lang nga i-text iti dati ang numero kabsat. Tapno di kasta katag ang in istorya tamat inya. Yan. And na bagamita tayo nga digiti santo tayo kat they are also they can be asked for intercessions iti for guidance, for protection, or for any aspects nga we need for their intercession. Kas pangarigan. Tapi umuna dito no? Kadagajay ayan, Digiti dagajay betrothed couples mhm. kan iti Girl Scouts. Adati santo tayo nga ni Saint Agnes of Rome. Iso na ti mabaling nga pag kuan tayo titulong. Yes, pagdawatan tayo for her intercession. And nang nangro na tata ka nga panawon kat ada pa lang dahiti ko na tayo nga COVID inya. Kat adamat iti santo no makarikrik na kayo iti uyok, or if you are experiencing a cough, you can ask for the intercession of Saint Walburga. Natapno de kastakat ikaten na wenno paimbagan da ka iti dayta nga uyok nga marikrik na. And gaputa iti daytoy nga Burmans kat mapadpadasan tayo met iti nadumadu mga typhoons nga napalabas. We also ask for the intercession of Saint Walburga nga dagitoy nga storms will just pass by, leaving no distractions. And then sino pa kadi digiti sa santo? Kadagajay katekista kan kadagajay seminarians tayo nga agpatpatuloy lata iti kuan mission. Mhm. Kat adamot jay patron saint tayo nga ni Charles Borromeo. One, so. So una mati mabalimot nga pagdawatan tayo titulong or kararagan tayo. Yes. So Saint Charles Borromeo, ulitin me, he is a patron saint for the catechists and for seminarians. And speaking of seminarians, we continue praying for more vocation nga umunag iti seminaryo. Hanla nga iti seminaryo para iti kinapadino dikat ije kombento. Tapno di kastakat umad-adumat lang kadigiti katulungan ni Apo Dios nga mangiwaragawag iti na imbag adamas. And para kadagiti estudyante nga grigrigat or who are struggling with their online classes, you can ask for the intercession of Saint Isidore of Seville. Ta iso na iti patron saint for the computers, for internet, nga sapay lakoma napigsa wenno napaspas iti internet tayo. Well, kan dagajay adati modules na dita nga True. marikarigatan piman tata. Adati patron saint tayo para dita. Yes, and they are And they are Saint Catherine of Alexandria, Alexandria, Saint Thomas Aquinas, Aquinas, kani Saint Saint Peter. Peter. Kan kadagiti mat kanay nga go oversleep inya sumubsobra iti turog da. Kat you ask for the intercession of Saint Vitus inya tapno idi kasta kat haan nga masayang iti oras mo iti turog-turog laang. And with the inspiration of Saint Gemma Galgani, idi ka ubing idi si bibiyag iso nakat she always smile, she always impart smile kat amoyo kadi kakapsat nga when you smile kat you warm one's heart nang nangruna no adati man kay ket kang kakat ay permiti Ay, kilag agpaiso na dito. ata. Agpaiso. Ayan. So, I also admire how Saint sino dito ni Saint Gemma Galgani on how she lived her life nga oray no adu digiti trials or struggles nga mapadpadasan na kat she never forget to smile. So kastamat lang kumakinya ito kakapsat in whatever circumstances we are undergoing kat let us always wear a smile because through your smile
you brighten up someone else day. Agpaiso. So nga Ayan. giti-giti dyan. Mga kakabsat. Smile kayo Isang lataw. lata. Bay Oray kita- no, kas ano, itirigatibiyag, di ba? Owan. Naawanti kayo smile yo. Apang kayo dyan mirror. Ag-smile kayo. Makita yung jero pa yung naka-smile. It will make your day. Yes. Diba? Ayan, kaslakalan to nga bagbag titig. Kidding aside, young saints inspire us to return to our first love. And who is our first love? Nya? We are born or we are here to know, to love, and to serve our God. Nya? And so He is our first love. And through the inspiration of these young saints, they inspire us to recall or to remember digiti nagapuan na iti adakin niya tayo na to remember to always have hope kani Apo Diyos ta isu namat iti nagapuan na iti amin isu na ti pagapuan iti pigsa tayo isu na iti pagapuan iti pigsa nga patuloy iti pigsa tapno di kastakat agtultuloy tayo lata nga agbiag. Young saints inspire us to return to our first love nga mabasa tayo iti Christus vivid book. We are all never too young to be holy. And you are also never too old to be holy. Ada pay iti oras tayo kakabsat to live like those saints live their life iti si bibiyag tapay lang. And before we conclude kat adaman iti ibasa mi nga acronym that we hope nga makatulong kinya tayo no that we hope nga malaglagip yo iti meaning na dito nga acronym. Okay? Yes. Owan, sige. Sakti. So iti acronym kat saint. And S stands for Dati tiro gina. S. S stands for serve. Example. May Mother Teresa of Calcutta, may nga founder of the Missions of Charity. Kunana, give your hands to serve and your hearts to love. Kan may sapay ni Blessed Carlo Acutis. He uses his skills in technology in the service of God. Tapos ni Saint Therese of the Child Jesus. Kunana mat, doing small things out of great love. love. Serve. S Diba? for serve. When nga so kunagar ni Saint Mother Teresa, give your hands to serve and your hearts to love. And damat lang ti may sa asanto nga kuna na nga let us always do things or I know basit man dayta out of love. No? Let us always remember nga iti aming aramidon tayo kuma it is to give glory to God. And letter A stands for act humbly. Kas pa example ni Saint Thomas Aquinas ni Saint Augustine niya, they use their intelligence and their divine wisdom, but despite of having this intelligence, they remain humble. No? They remain humble. They did not boast. They kinalaingda. And because of their humility, many were inspired of their humility. And letter I stands for Inspire. Of inspire. course. Dati, kuna na to, all saints are driven or inspired by the love of God. Tapos, of course, may sapay, good, be the living expression of God's love and kindness that others may see Him in your face, eyes, and smile. True. Like that, kuna na. So Sama- inspire. One, okay, inspire tayo. Okay. So inspire. I am not capable of doing big things, but I want to do everything, even the smallest things, for the greater glory of God. Kuna ni Saint Dominic Savio. So always be inspired to do good things. Oray no namisuutang ka, oray no madiiti panawan, oray no adadigiti ahaan nga aking kayat kang ka, but still be inspired to live your life and be inspired to do good
things. And young people, the future starts today, not tomorrow. Kuna ni Saint John Paul the Great. So nga kuna dagar nga the young people ang pag-asa ng bayan. Let us remind you, or let us be reminded that our future, the beauty of our future depends or lies on how we handle our present today. And letter N stands for never give up. Oray no as kano nga kakas ang iti panagbiag kakabsat kat never give up because we always have this hope. And with hope, we always choose to continue living our lives oray no nya nga circumstance nga sa iti ayan tayo. And letter T stands for Trust. Mhm. O, kunana to ibasa klata. yes. Kunana, all saints in general trusted God. So, dagdi nga, of course, ang amin nga saints nga pinagtutungtungan tayo tatay pa lang, of course, they trusted God. Just like us, pada tayo nga, dapat i-trust tayo ni Apo Diyos. Tapos, the Lord's will may be unfamiliar and thus seemingly scary, but trust His kindness and mercy. Follow Him and allow Him to bring you where you need to be. And also, kunana, God insists on exclusive allegiance, not part-time faithfulness. And lastly, how can we show that we trust God? So, kasat no? Of course, by obeying Him. When God speaks, He doesn't speak to be heard. He always speaks to be obeyed. Mas jay. So nga, obedience will go to obedience nga kunana. It will teach you more about God than a lifetime of Bible discussions. In fact, you will never understand some commands until you obey them first. So nga, let's just trust, let's put our trust in God and all throughout maawatan tayo no anyati ko questions tayo gapo kinyan. Yes, trust. Our hearts were made for you, O Lord, and they are restless until they rest in you. Kuna ni Saint Augustine of Hippo. When nagpaiso. The secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for all that He, in His goodness, sends to us day after day. Kuna ni Saint Liana Mola. Yes, let us always be grateful. Let us keep on trusting and keep on hoping to God that He is the source of everything and He will never abandon us. Mismo. Diba? Of course. And so, nasubrahan tayo, iti napinta sa sharing tayo. Kat salamat once again kanyayo nga nagdengeg ka nagbuya ti Facebook Live. And salamat mat kini Ading John Paul for joining us tonight. And pahabol, good evening mat Ma'am Rose Carbonella who is watching from DPS who is watching from DPS. So salamat po ma'am. Kat nirugyan tayo dati programa baban iti kararag kat intay mat let us also conclude our program with a prayer. So again, let us always keep in mind that in whatever we do, let us remember to be aware or to be conscious that it give glory to God our Father. Amin tayo Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Joseph, Pray for us. Saint John Marie Vianney, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So once again, salamat and see you again next Tuesday. Bye-bye! See you.
Inkay manen nangagan ti may sa aparang, ti programa tayo, Timek ti agtutubo. Yaman kami tinkay panang tartarabay, maawis kayo manen, inton sumaro a Martes. Idi kastoy matlang nga oras, dito'y istasyon tayo, DCWT 540 Radyo Totoo. Iyam.